ole masain thlir tu te kalo lom le vek suwa hai tu tuma chuanin hei tun la in assembly lampanga mo apuile riep khop maya MNF party te ZPM party te anin nuai sia le to he kan thlir chho tran le do na ne tu tuma chuanin Lengpui Airport Indian Air Force kota hralh chungchang tu lai thu lar mai mo mi tam takina anin hial na ni mek chungchang a khanin Pu TBC-a haron tawngchhuak ani hi huai piep thina tu chuma po hianin ai sum zo lawani aron puak da ani deuh ber maya amor chu mi then khatin Pu TBC naron soifia ta ka churin ka fia war mai lo ni don hi lo tha ni don hi ti khatam takan omani amor chu MNF lampang te Congress lampang u nau te ero chunin an hel tal khop maya voin lampang ani chin maya Pu TBC-a aron tawngchhuana ai sum zo lawa apuak dar ani rengo tane neng poni se kan soi tom lawang apui riep ani kan en zui halang me voinia private resolution Mizoram sarkarin Indian Air Force ne na Lengpui Airport hlan atum ama hlan tuma ma la make it tra katelwa ti top ni ro se ti resolution han soi ho wa han ni hian a soi tur om tak ni te point min ende uron ni in kasia Lengpui Airport en kol dan chungchanga malatura sarkarina arwat chairman kanina angin he resolution hi be chan anei lo awangin ka thlop lo ti kha amasa in kan soi dua pu chairman a history han ti ve khangla ngila kan siat thui ya kan pom vekane voini thleng hian han soi lan masak ka du chu he Lengpui Airport kan namro hluania kan ramro hluania kan pom vekane voini thleng hian voinia helama iding lama thute pu speaker po hi he Lengpui Airport amuna kok masatu azui tu tele voini thlenga chu la machuan tu te zinga mi le su tu te zinga mi ania iveila ma thu te po ni sela he airport kan nei na tho rok tak te an malak na te hi thang thar te hian kan thei ngil ka ring lowa chu tiang bokin Congress party na pu KC panta ten finance commission sang ka jagwa som ko palia ron kala civil hospital klanga tanga Lengpui an ko nu lo ka vai bel che som nga kan han mu te tu ma hen kan la thei ngilin ka ring lowa he na sum le pai chung changa te kan tok na sa chu mi pia lama ma kha chuan a hausa le anei nung deuh te vairam hla dewa kal tur te tan man tur dewa minol puin kan ngaya thlona chuang phak vea kanin ngai lo ani chutiang takin kan ramle namro luani hi keini thang thar le zol te phe chuanin a hun laia kanom ve lai poin vairam kanom ve lai poin kan chuang public lovani amaro chu khovel thang zela voinia chon mitin ban phak le mitin mamo aloni ta tuna kan Lengpui Airport din mun hian kan mamo aphusuk phalowa he ya changkang zok le changklung zok hi kan mamo ve sumen kol na ko nga chuan voinia sarkar lo ding hianin changklung zok le en kol na zok a chortu te poina he ai changklung zok te mi ngor phurto lowa kan thai thar chuate agriculture produce te ya tuda aron soila khan rilru chuani thil tam takalo lang hala mok tuna kan Lengpui Airport nei hianin kan ma mo hi puru zo to lo ani berani aron ti lai te kha dik tak chuanin thil zau tak thil thui tak ngei to tan chuan mo adik khop mai ti lo the ani lobani bung ruate khatiang te heta agriculture lampang te poniang agriculture lampang khleng pon ani mai thei ani khatiang khleng khana nia ramdang ne na in sum don ton nan te po hei aya zau zok hei aya changklung zok hi chu kan mo to ani tunang generation a chuanin hei hi chu upgrade deuh chu ngai to ni ti in ruling lampang kan how to ten aron tong chok piep ani hemi chungchang hi hoina po hianin no sesana anin hial nasa khop maya opposition lampang le ruling lampang te anin kap sia mai ne hengpo ni se Pu TBC level chunga ani hi Lengpui Airport kome tuna kan buaina mo tam tak in hial na chungchang hianin
abul tum tu ania ti mai ang ahu tu pa berania eng poni se tin nge ron soi sel don kan ngai tha jelang a thon suwa ve na te foreign Lengpui thil bung ro hanin thon kwal ve zung zung ani theina turata na airport postal service kan mamo na te chumi pialama khulaya cargo bay kan mamo na te cold storage kan mamo na te kan airport mamo sang te khechungin kan ram sum din hun le kan din hun khechungin kum som thum te meu mai state kan ni mun apo member te tanga kan khe ta chu khovel ram dang kan pan thei na kong om chun ani silchar kong a pina piangin aba kong dang mai lia lo khopa kum som thum kan kan poi mo re chang kang le thei lo license po renew le thei lo a han ni tak nuwa hian he sarkarin ngai to na manga a han din khan i alom om po katia kamo phurna ka kowa azir chen na te min han pek po khan i lom takin ka poma alo chang kun theina tan airport siam alo ni don khan thang thar te chuan kan nui aza deuh mai thaya ke ni ho tan chuan chowak ba ka tum lowang han ti te khulaya khon thona ron tum khona chuan in arpui ten artuan opkeu thei to lowanga ngorana sia han ti te Lengpui khotlang mi pui te chu tar beng che tin nga ong tanga beng cheng sia hanin ti te kha trong kang lon la rei lo takala ni vekani kanin ti thaya kanin ti dera kan ram mason na tura kan ngai to dane ahun lai le ahun milin voinia malatu te khan fakom zia voinia hen karon soi du ne adi kare ngare me zo te hi chu mo in soi sel a bong nam hi kan ni ti la dot kan soi la wanga tura soi te po khan Lengpui airport alo din chho thena tura asu su tu te mo mi than hem ngai ram mangai tu nam mangai tu te mizoram alo changkan zel thena tura bi soi sel na zong phura khati nga thei to pron chho tu te an fakom zia lang chiang hlei ka hria nei khatiang tho khanin zatpia mena thil tam taka chuan an malak tumna po hian soi sel na te khatiang kha atam chhole tek ani ti hi a chiang reng mai ne na pui chho don en zelang wai takin thra ni an hria ta khan kal tlang puya Lengpui khotlang tan eizon na chen fak om de bok zoram mi pui te kot chua lo ni ta ane sumiril ruwa tanga voini hen kan member pui te ngai to na seng turin ka handua kum sang ka zakwa som ko pathuma asam rifle lamwala narsimha rao pv narsimha rao ron kal chau khan congress le jd tangkop pc tangkop te a campaign na khan he airport thi mintia mani nge kha kan na sevekin karing voinia taka changtu te vek kan ne he namro lui tu mana bo kan phal lawanga amaro chu tlabal lutuk le function le thei te lo mi puina kan sor thei lawa omle chumi tuai num tu ra kan sum le pai nei te thlirin eng tiangin nge en kolila ti kha kan sarkarin ngai tu ana aman ania pu speaker chuta chuan toite in mi puiten hetiarin thuwa kan soilo na tan han soifia du kan neya iphal na in pu speaker working committee chu pakhatna chuan to undertake a holistic assessment of the present operation and maintenance of the airport and its future requirement ti ane Lengpui airport tundin huna omdan le I encol dan mek tele hun local le zel tura mamote zirchian na kan nane panina chuan to study the operation and maintenance of airports in other states, especially in the Northeast, with special focus on the performance and experiences with Airport Authority of India or any private company or consortium. Tiane, hey, special focus notice big the airport din hun zirchianga kan malam encol tura zirna tura min pe kane terms of reference min pek pathumna hian to examine the viability of handing over Lengpui Airport to Airport Authority of India or to any private company, consortium, and the preferable entity, AAI or other private company or consortium to hand over the airport. Tiani. Apalina hian to examine the process to assess the feasibility or possibility of operation and maintenance of the airport in the hands of the state government as before. Tini. So to state sarkarin ama enkol ngai anga enkol puizel tura kan zirchiang turati kanne su parameter mangchuan zirchian na working committee hian chi sang kan han explore Lengpui airport ten te voi tam soi ani to a ai te khang zong te
kum khata vai bel che hetizat kan loss kan ti chin te khang zir na zong zong kha voinia hian soi chu avek ram lo ma se ai na an chan tu rahi awa in pedon ta ila tunan dima nang hi chuan engma chan kan nei don lowa chu tiang bokin mundanga anti dan te enin privatize le ngal mai tura po sarkarin soi nei thei to lo khopa agreement akha kan member veilama mi te point I veilama mi te point pu speaker an soi tawang khan ke ni point tra kan te big lawa he kan indor na hi chairman airport authority of India na kan indor na kalme kan ya tu da aron soya kha poi mo khop maya ai tinan an ni po kharin mo mizoram mi puite tara chetur le khatiang ang mizo te tara chan theina turang ki khanin thilan kalpui lawani thi chu kha chiang viau tan maya chu chu an ni po hianin enge ring chhelu tuk big labila mo neutral taka thlir pon engting anon ti don enge an ti chan ti lai sha si lawa a lau soi sel vak teng te po hi ale lam jong tak chuanin a thalo ti kan hri tanga ni indiaram chunga po tuna an ti tum ang mo joint user airport airfield an ti ang si te khang te po kha enge mo zat som nga chuang nei mek ten lo om to khatin te ha kan hriat pui poi moang Pu TBC-a tin jang an soi zel don kan ngai tha zelang kan le khan nung ber dota hian jun ni sari sang ni som ni palia khan chairman AI ne na hian heng tram kan meeting na kan soi te hi kan pom thei love reconsider le thei ni se ti point paruk kan thlen thale nge ni chuta chuan thein sarkar ne na hian recommendation kan thlen ta heta hen comparative analysis kan tia chisang sangin lo ti don ta sela en kol zui na tu rehi sarkara hian fel fai takin kan thlena chu a summary tlang pui kan an soi du chu pu speaker ri phal nain kan recommendation 5.45 table hian the working committee recommended that the state government may make an informed decision on the basic recommendation kan en hian kan lo lep zong chu te mani en kultura har sajia te ngai tuin he airport lutna ngai tua chungin le kan namro luani na ngai tua chungin tu kutama hlan kan phal bik lova he committee hian chuta kan recommendation a chuan a engpo ni sela Indian Air Force ne na joint user airfield ta kan chua thaya mo phur na kan intro ma airport atanga sumlu zong khu kan la chanzui zel thaya ale lam zong khu agreement fel fai tak neya kan chan thei si chon hei aya lu om don mi ti chu ero chu kan ngai dan ani heta hian kan report to ber hian pakhat kan han en ka han soi han share chole ka do pu speaker I phal nain kan report submission last paragraph hian a comprehensive memorandum of understanding duly agreed between the government of Mizoram and the other entity is the essential requirement for ensuring proper handing over of the airport. The draft MOU be duly vetted by the Law and Judicial Department before the same is approved at the highest level. Tiani. Hey committee na kan report and recommendation na kan thelu nung berkhania chu wangin pu speaker voinia kan zirchena tanga sarkarina recommendation aron din le khan member tena sia chian kan dulaya kha heng hi thuru kan elova committee adin te heng zong hi sarkara DIPR chu avekan notification hi kan terms of reference te mu thei veken oma aru garala thilti pakhat ba voini thlengina la om lova chu sarkarin ngai toin Indian Air Force ne na ti hi thalom ni ti in zirchian dan tur malak chun zom dan turin committee minron din thar le chuta jon chairman turi minron ruat chun zom le heta hian terms of reference ti tur minron peleni he hi mi puin public domain om chiang reng ani angai dan rin thu kan lo tina sat ema wangen ei hre chiang non le ila ka handu tela bakhatna chuan to explore the feasibility of handing over Lengpui Airport to the Indian Air Force to explore the feasibility ani pakhatna chuan phot panina to prepare a draft memorandum of agreement for handing over of Lengpui Airport to the Indian Air Force draft memorandum prepare turati kanne hemi zong te tura hian working committee kan thut le masabera khan hemi konga se om le ngai to na mang thei ne kan siat te kan han ena chuta chuan kan principal consultant rei tak lo ni to le GAD aviation winga controller hun rei tak lo chel to tu kha
เลขากันทนมัสเบราอี expert opinion กันมาโมเอเฮงงี้กันจิรชวนนะอันนี้วิงคอมมานเดอร์ปูเจลมิงเลียนะเดียวเลตร์มังอินกันจิรเจนนั่นแต่เป้กันเนี่ยจู่ๆเดือนนี้สมนิปลีอามินรันซางล็อกคลายหันตัวแต่กันใส่ล็อกกันอ่ะตัวน่ะพูดที่พิเศษนะสวยงามคารินอุลุกตะกินมออันสตูดิโอขัดเองอันตีแฟนหัวคารินสุรการินกันตีระชวกสวนี่มอไว้เลยขัดพูดทุกทิลตีพวกกันนี่ละเวอรอนตีนั่นไล่แต่ค่ะให้เด็กกันนี่ส่วนเนี่ยถ้าหมดทักแล้วไหมที่ไทยพวกเขาตั้มตะกันดมผ้าไว้น่ารอนสวยเฟียจังเฮียนที่เขาเสียงบางสีแล้วว่ามอจะเปลี่ยนปาร์ตี้สุดที่ขัดตีอันสัตว์ก็ส่วนนี้ที่อย่างที่เขาตั้มตักอมเหล่าไทยเหล่าอมารสุมิโซรัมมีปุ๋ย population กันปุ่งเฉาเสละตาคารินกันมาโมเละโมกันมิลโตกมินผู้ผู้ไทยโตละเวอันที่ฟังอัปเกรดตัวมันเนี่ยเลี้ยงปุ๋ย airport ค่ะ zone user airfield อารอนตีไล่คารินไงตัวนักกันมันเทียมพวกไงโดนอย่างที่หลังนั่นกันนี่เองมาเช็ดเสียงเราว่าเราสวยเซลแต่ข้างค่ะสิ่งเราพดอีหลังไงถ้าเซลพดเราดิวจัลตะกินตีไล่ค่ะกันอินซาเลล็อกกันนี่บินชานะสุรการทุรนอันนี้จู Indian Air Force เนี่ยเห็น draft agreement เฟลไฟตักในนิวพอดโรเซเซียมIndian Air Force เนี่ยจะกินดีลนิวพอดโรเซตีข้ากันดอนชุนอันนี้ชัดเราหน้าโมเองมาประคัดมากันดงบกหรือวะสุมิติตูรับมาหลักน้ำเมกจวนเนี่ยเฮตียงก็ politicize สันนิตากันผู้ speaker ของอินฟิลฟิอานาตันหุ่นเต็มกันเองเราเดวะทิลอันนี้นะอดีตตักกันเสียไทยนะตูเรนมิโซมีปุยเตเล้งปุยมีปุยเต NGO CC เตมีกับว่าเดิมนั่นนี่ละวินมิโซมีปุยเตเฮียนินเฮียร์เซ่คอยไล่ตีเล่ขดล้างตีกัลพุงะทุกลูกนักกันเสียมาโบรวกมีปุยกันใส่จีไอทีในฮิติโตปิละกันติตักเซตาอาจารย์จูออกัสนี่สมทุงปกติคอมมิตี้รีพอร์ตกันเทลูตาออกัสนี่เลียนี่ลิชูงินCongress Party Indian National Congress Mizoram MPCC in and vigilance cell hovin press conference mi pui mama chanin airport air force ku ta hlan an du lo thun ron soi ringot ani lan tum na a om ti po an hrelowa a bo ruwa kan soi atengin an ria chutiang bokin August ni ko a NGO coordination committee in resolution an ron siam ringota August ni som palia MNF Party Publication Board in press conference kovin Sorkar thilti la omlo le eng ma omlo wakha andu lo thumi pui ti chi ai na ron tlang au pui tawak maya heta hian roi tu sang te po thuron ka pe a Sorkar document ne ya report thelu ni to RTI indil ula zir chiang masa ula ti kha voin NGOCC chairman tinge po phone in kanin sil to ane amaro chu voin ni theng khan RTI ya rondil reng zirchian tum reng anom lova an hlandon an khaldon airport khulak bo dei tura bo khatiang zong khan mi pui kanin zirtir tawak maya hei hi apoi ka ti le maya hole lama chuanin ruling party ho tan po herin a thin rim thak du don ni ti khat chik reng ka ria thei to pa moram tan mizo mi pui ta tan mizo nam tan changkan na zel khovel in upgrade mil zela mo kan airport te po kan ti changtunนัตัวกันดับเมกไล่ให้ถึงงาตีอาจงอารมณ์ใส่พวกข้าอมเวงง่อยทว่านี่ติงค่ะหลังอะไรกันเองพวกนี้ใส่ถึงยังใส่โซเซลดีมวักเราเซล่าผู้ที่พิเศษให้ตัวอาริพงเซล่ามีดิกมีหัวเส้นอันนี้มอมีตั้มตะเกียบอันไงข้านี่ตัดไม่เนี่ยพวกนี้เซล่ากันง่ายถ้าเซล่าไงน้องทรีนะอามาเราจู่ตัวนั้นเราสวยแต่พวกข้านี่รูลิงลำปังไทยตบชัวตันส่วนถิ่นฮิริมดูดอถิ่นลุงแต่เฮียปิกดูดอนั่นนี่ที่เฮอาเชียงง่อยๆช่วยได้นี่สปีกเกอร์ที่นี่นะตักที่กันเสด็จวันนี้ชวนกันจิรชวนนะจังหลังเร่งจู่กุมติน revenue กัน loss เปียละมาเฮียน capital investment มาโมตูร์กันไงตัวสุมเล่ไปสรการินตุนดินหัวหน้าคนริการเป็ดติงตานกันสรการเฮียนไวเบลเซสมเรียตดาเบลเล่ริงว่าตอนนี้จุ่มเทยโดนเราดินหัวหน้าดิงะคูเอร์โปตะคุกันมังจังไกเทยโดนเราตักเงี้ยลินั่นหลังอ่ะเลยแต่จูบางเมียงแต่โปมินเราตีเล่ละมาจวนสวยอดีตนั่นเจนโปไม่เทยไม่รอจะคุมสมนี่จวงแอร์พอร์ตกันในตัวนัวควันคุมสมเลียมตากันบัตเจตจังอาซาสมนี่ปังอาคัด deficit grant อัดลงกันละดงอันนี้สุดที่เขาว่าบัตเจ็ต surplus กันในทิ้นไล่ปัวอันไงสักโลเลเองที่กงมันเอ็นกอลตัวโลค่ะตุนดินมุนาชวนไวเบลเสสิงขัดสางจวงกันบัตเจ็ตนี่ตัวนูอิน
revenue deficit grant kan nei hi vai bel se zanga somriat chawani to kumina khatia kan ito nu khan khoi tringe maintain se minti ahun lai mizoram ina sum kan nei lai berle kan au sak lai ber po kan ti theilo central adil ni se te pm divine wine dildan nol dan zong zong khchiang tu central sarkar lai ne na thok ho thok dun po ina kan dil chua thei to lo mi pui ne na jon chu te chuan ti ro se tiang chi te he tianga kan soi vak vak mai lai hi ngai tu ana ati thui hle in ka sia zir chian na kan nei kal konga hian voinia kan airport runway parallel kan ti te po kha mi pui ai han han soi chian kan dua kan sarkar ma sa kha na kum top lama khan concept note alo siam ve ni vai bel che zangaman kan ngai poi mo avai khat ma kan tel ngai lo state normative allocations hung heti za to mai kan ti ngai lo tilani voinia revenue deficit ma sarkar sumin dailo o siriti measure la sarkar tharina consum din munsiam thatura malak na ko nga hian voinia proposal kalme ka joint user airfield kan nei chuan mi puite tan hian a hlok zok ni lovin voinia airport abron helam pang zonga khuan mizoram sarkari kantala ni don tu tama ni don lo so pasari kok to ole puspikar kan wainop donanga kan titop don mai anga maro chu toite han soilan ram kan du chu kha kan thil tia kha kan chian ngai ma chu eng wangin nge voini thenga khatiang sumle pai ma mok khereng chung sia kan tilo voinia airport a khuti vereng rong kan ta kan mangai kan tia khwan air ambulance po ron chung thei po ni ro sek sek kan khichiang tiro ambulance po tan lu thei lo ni voinia kan airport a khwan chu tiang din huna jon airport khu kan chua a thok tu ta jinga khwan permanent employee pakhat ma nom lo bok lova wing commander kan consultant principal consultant patron stepmotherly treatment hey le chen min pe ni tiin mi pui ma athua soye nei kha heti ko pakan mangai le kan namro lu stepmotherly treatment pe kan lowen ko laka voinia chon he sarkar thar hianin heti zong hian joint user airfield ta chuata ila a revenue voinia vai bel che som pali som panga kan be se hi sarkarin ala changvek tho sianga helam ti chungkang changklung jok si in cargo be te heng zong zong ti changklung na jok nein zofa te tan he ram tan he nam tan changkang jok le changklung jok airport nei theina tan hian eng wangin ya kan tham himna tan agreement kan zia pui theilo india rama somruk chuang te me mai join user airfield operation om voinia ka soidu chu voinia kan opposition member jinga mi te lar tak pakhat po hi kan soi kangange in heta Indian engene civil aviation na civil pilot kan nei senior berte pani te hi chona thajia liren la soini kan re chegin kareng join user airfield har sadna to lo da ran soi po hi an soi do de don media kan play dan adik lova voinia mi puita kan khil dan adik lova khal don hlan don la bo de don ang kan ngai nei hi aya changklung zo khen he sarkar hian khu airport khu bot sai tum zo ka kan sum seng kem zok si Hlauh chuak tam zok bok sia mi khing chuan na chau ni lo kan thai thar thar chuat te po thon chuat le tu ra tu na soya khan poimo de mai chu agreement kha a om chuan mo kha a om chung chuarin Hlauh thon turom lawang ti kharin thai ani chu ti rolin kha tu na soyang khanin ambulance spot lan lu thai lai ne ko tu na airport a khon aron ti ting ta kharin a state pakhat vereng ruang ina mo khating ang airport han nei te po kha le lama chuanin lo di chu male thil kan lo se lo lut tu ka ri ti po kha tam tak om po ni se om view ka ring tuna ruling ZPM party kal phung thar kan ti hi anin thil hi ngai tu lo ta pat hil ti hi an ningot big don lo ni ti hi khomi Lengpui airport chung changa khu chuanin alang chiang lein ka ria tu na ron soyang khan joint user airfield ati po India rama somruk le ti chuang po somruk chuang a omani aron ti khatiang ate khan mi finga piang in a hrachiangang tangkai zia te kan ma mo zia te po hi an la soi tam tial tial don ani aron ti lai te khanin ani lawang ti ngot thai po ni lowa chu wang chot Pu TBC-a thil thui tak mo mi then khat churin aron soyang khan mi dia kan mang kholawa Indian Air Force kota Lengpui Airport ang hralh don ZPM party hi chu ti khati ti kha kan mu tam ber ani reng ani ti kha a chiang lein ka hria heng po ni se kan hriat angot kha alo ni lo thine ni ti chu kha a chiang hle ne en leang kai zo ka man theina turin Indian Air Force nen voin hen agreement kalpui me ka ni hetiang khopa Indian Air Force kan du lo lai hian pu speaker a top tak tak na tan
sang ni som pania kan sarkar kalta khan Indian National MPCC kan sarkar lai khan kum sang ni som pania khan airfield sira mun nia khuan blast pentur voinia development nata na dalber antia kha akhar somthum pani le point paruk azau te me umai kum som nga atan kum khata cheng khat chawinan khalani akhal tu tunge Indian National Congress Mizoram te kan ni akhar somthum pani chuanga zau kan airfield chunga khuan kum som nga atan cheng khatin kan khal du ne an cancel reng lawania ale kha long ve kani kum sang ni som pakwa heti khopa lengpui mi puiten hena air force an nom chuan te ti thai tu te hian kum sang ni som pakwa akhar za som li pali zau lengpui mi puite ngeng turin airfield pia lam voinia proposal po ni lo mi pui be chanin ek akhar za som li pali zau vai bel chazani som li pariat ale turin no objection certificate nam party te hian an lo pe fel to ni kha kan ngai tu telem eng hi kan Hlauh bera eng hi ngai mi pui doi at kan tum he ram siam that na turani chuan chan chino mga hlok na chino mga zir chiang masangu voinia kan opposition pulu tu te hian kan du tak zetani chuan he report le committee kal phung ai zir chiang masani sela sarkar in hong em aneya chu wazir chian na tang chuan tang kam ti ringot ni lo watang khan he kan airport en kol zui dan tura hian voinia malak nakal me ka hian draft memorandum of agreement apo hi lo ti tha po in ti la working committee hian lo submit po ni la athunai tu ati tur malak na la council of minister te an la ni chau ani chumi ma chan legal vetting mizoram zofa te himna lo hian kan siam lowang khu airport khu ke ni chon hlan kan du lo ai ku ta pek ka kan du lo thlonin he ram Bengali Eastern Frontier Regulation and minhum halnate India Inner Line Regulation and minhum halnate chiat veka permanent ownership AI petura min nor tu te hi mizo mi pui mai soifia ve se ka duni an thal reng chuช่วยครบใหม่ค่ะอะไรแล้วมาช่วย politics สายช่วย in big นะแต่มอ in สิรเทนะ in การกันตีแต่hi ตุรุทรีนะตุนจุมาเพชรวนตุนจุมเสสนาเพชรวนนี่ขัดเองขัดต่ำกระเรงอาชันจูผู้เข้าตัวขัดเร็วเฮียต่ำเบี้ยวกระเรงopposition ลำปังเตะมีปุ๋ยลำปังจังเต็นมันเสร็จเปลี่ยน party มอเฮ็ดเองกันดีชวนนี่ชุดที่ขัดที่อันนี้สวยยังปนนมเลยเนี่ยตีนะตัวขัดตั้มตะเคียนเวทัวเสียชุดที่รัวลินruling ลำปังเตะเราด้วยบิ๊กบ็อกซ์เราเนี่ยเฮียนี่หมูน้ำชาวเบี้ยวไม่เทเลยตัวเสสนปอเฮตัวน่ะ Pu TBC-a รอนสวยยังขัดLengpui Airportที่กันมั่งไอเวทัวหรอมีดังกุตามอมิโซรัมมีปุ๋ยเตตานเชื่อมนัดตัวเล่นนัดตัวเท่นไทยตัวระLengpui Airportที่มีช่างได้กุตาลันที่กันไทยบิ๊กเลยเนี่ยอารอนตีอันนี้เดี๋ยวเบรนเนี่ยข้ากันเชื่อเทียมปุยไปบอกเขาไปขบวนทักก็ตีนี่แกจะขลายตะกาขจวนป้อนเสกันเดินเซลังไงตัวนั้นตั้มตะกอมเทียมผู้สปีกเกอร์อามาโรจูวันนี้เหตุยังเตะไม่ว่า resolution นรนลุตากาชวนหุ่นอาเจเพลนจุงินข้างเตะข้ากรอนสวยไทยตกนี่เสละวันนี้กัน resolution private resolution เฮเกยชวนปมปมโลลำนี่ละวินทุ่มโลอันนี้เมียว่าไว้โนลกากนี่ก็ง่ายนี่ลงไปพวกนี้เสตอบขาดด่านพวกข้าชัดที่ครบมวยบุงมุดไม่เนี่ยพวกนี้สละopposition ลำปังแต่ข้าลำปังเขาจะนั่นเฮลจะโดนนี่ที่ข้าเสียงเร่งมวยFacebook ลำปังแต่ Instagram ลำปังอาจจะพอเรียงสวยเซลนั่นแหละข้าเตียงการอ่างสิตั้มตักข้าอมซุยกันเองนี่จุดที่รัวลินอรอนสวยดูน่าอรอนสวยยังคาริน permanent ownership มอตัวระข้าเตียงมีดังกุตาหลันเตมิโซรัมไปปุยเตตันสันนารปุยตะกันดิโดน Indian Air Force กุตากันหลันส่วนนี้เตียงเสียต้มตะกินนักกันเหลาขับผ่านนักข่ามอทิลกันเสียตำเหลาฟังแต่พออันนี้เทนน่าลายอมตัวน่ารอนสวยยังคารินส่งโจกินกันเพกันไปโดนเลยเนี่ยกันพัลเลยเนี่ยฉันสุกันมังไงกันเราลู่ต้มตักซิงกับประคัดอันนี้ที่กันให้บิ๊กเลยเนี่ยจู่ผ่านส่วนมีเจ้าไม่ปุยเตตันกันแอร์พอร์ตในเฮจังกรุงจอกจังกลางจอกกินกันบวชใส่จอกโดนน่ะหรอชุดเตียงนี่ละว่าฟ้ากันซันตัวรังมวยอินเหล่าโพสต์ทรีนเตหิโซเชียลมีเดียอินเหล่าติดตามทรีนเฮหันชาเหล่าทรีนเนี่ยกันมั่งไงหรอกันซันหรือฝังอารมณ์ตีไล่แต่ค่ะ
สอยถ้าช่วยครบมาอย่างไงหมู่ด่านโมค่ะตั้มตักสุดเลยนั่นเห็นแหละจะเวียวินกันเองอ่ะอามาเราสุดเพ่งวาร์ค่ากติอ่ะตั้มโซกิดกันเชียดเมียเราที่ตั้มตักอารมณ์เสียสุกินกับเชียเนี่ยส่วนส่วนนี้ซิร์เซียงตัวworking committee อันที่เตะขัดเตียงเตะนะเฮ้แต่ history เตะโมที่กัลต่อครั้งอันนั้นช่วยเลยแต่ขัดจังที่ชัดดูโซกเลยตูนมิลโมตูน่าโคเวลอินเฮอร์เช่าเซลอินอัปเกรดมิลเซลมิละเลี้ยงปุยแอร์พอร์ตเตปอรอนเอ็กซ์เทน่าขัดยังรอนพรีเพร์เตอาชูตัวนี้บินเสาตัวแล้ววันนี้รอนตีไล่เตปอค่ะดิกนั่นไล่เวนี่ที่ได้กันเชื่อปุยไปมอเนี่ยพวกนี้เซปู TBC-a สอยถ้าช่วยครบมาอย่างไงหมู่ด่านโมตั้มตักส่วนละวังกันตีค่ะดิกเร่งทั้งวันนี้อย่างไงหมู่ด่านตีไล่ตักค่ะก็ไม่ได้ละมาเราสอยอุลาตัวน่ะสอยยังคันอันตีไทยแรงอินเรื่องโม IAF Indian Air Force ก็ตาเก่งขันติตาเสกรีเบนหัตถ์ผมเสมิเจ้าติตานบวยนั่นเลียนโจกเช่นเทอันนี้โตนั่นนี่ที่ตั้มตักลินดานั่นยังชุดอีริงเฟมเงี้ยนี่ตัวน่ะสอยยังขับที่ละกันนี่ส่วนนี้เฟลไฟตะกี้นักการเช่าไงโปกริงกัตเนี่ยอีเหล่าที่เวกร์ตีไล่ค่ะก็ไม่ได้ละมาคันนี้เหล่าไทยดังเวลาโดนเนี่ย